Bexanoxicbatictiteshe, Domingo Yaque Am. 144.760 pelel dosis vacunas tuyo lal lo ukohani le coronavirus tile tiobe 129.600 pelele yan utzabal samal miércoles lehela utialupasta lu vacunarta le nukuchmakob tzok 60 pelel habob tiob wa más nuktakti leheloba Waitunohkahilho yetel 15.160 pelel vacunas tile farmacéutica Sinovac. Beyo utialupa chahal utzabale segunda dosis tile nukuchmakob tzokuman 60 pelel habob tiob tile jejelas kahobo. Kutzokole yan utzabal ko ahot bilte ichilekinob kutaloba. Tuyo lale. Watech ti kahanech waitunohkahilho. Heupastal achekartikesh leukinilob yetel módulo tushkutzabile vacunacionobo yetel yanutzabale biológico wa vacunaciona tukinil 7 tak 19 de abril. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.